shingure mu cubahiro yapfanye n'abana 8 barindwi ibo bahambwe he bose drone yarabavungaguye nukuvuga ngo ntituzi kuryo indege ze zirasabantu zikabacagagura mu bihinga habuze igihimba kimwe boshobora gufata ngo bagishingure mu cubahiro bagikorera umuhango mwiza babashingure neza ni Masunzu se wababujije ni leta ninde wabujije gukora ibyo n'igihimba kimwe iryinyo rya Rumumba ryasigaye iryinyo gusa baragiye baje kwihamba mu cubahiro bananiwe gukusanya nimba ari amaguru nimba ari akantu kasigaye bafate bashire muri sanduku bashingure mu cubahiro umubiri wiwe naho abandi se bariko bapfa batabikwa ngo bigeze barwana ngo bafate Uvira cyangwa ntago bigeze barwana ngo babashe guhangana n'intare za Sarambwe ngo bivuge ko ngo bafashe Uvira ahubwo twe twikuyemo abahungu bacu bikuyemo kubera uburyo buri diplomatique ndetse n'uburyo bakeneye kubahiriza cyasabwe na Amerika yaratakambira babwira ngo nyamboneka ni nemere muvemo dukoreshe voie diplomatique kugira ngo ikibazo kibashe kugera aho kije rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye twirwaneho tugiye kuyoborana kino kiganiro ndetse kiraza no gutindaho promise yuko muri buze kubona mikoro umwanya uhagije ndetse tunaganire kuri iki kintu reka mwakire kandi muhe kaze mu kiganiro hanyuma aze no kugira ico abwira abantu selo n'amakuru yagiye ava hirya no hino rero reka nsabe twirwaneho uranyumva yego ndakumva bwana Denzo ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro nanje ndagusuje kandi reka duhe ikaze abari hano bose bamaze kuhagera ngo begere kandi bisanzure tuganire ku mwanya turi buze gushobozwa rero nguko mubona title ikiganiro ivuga twikuye muri Uvira nitwishaka tuzayisubiza AFCM 23 MLDP twirwaneho hari situation ihari ubunyine hariya mu karere iwacu iri chaotique turabizi twese ko tugiye kuzuza umwaka Goma ifashwe ku itariki 27 je pense z'ukwezi kwa mbere umva hasigaye iminsi mikeya cyane iminsi 5 kugira ngo umwaka wuzure AFC M23 bifashe umujyi wa Goma turabizi twese ko hacenga ibyumweru 2 ukavira fatwa na Kamanyura ariko biba ngombwa kubera impamvu zitandukanye cyane za diplomasi basaba yuko AFC bihagarariye hariya mu bice za Kamanyura na Gatogota guhera ico gihe abaturage b'abanyamurenge muri Uvira batangiye guca mu bihe bikomeye by'umusaraba twese twarabikurikiranye byari bitwaye igihe aho bari batunzwe no guhahirwa n'abaturanyi babo bakaba amafaranga bakabatuma ibyo bahahira mu masoko kuko ntabwo byari byoroshe kuko baja ahantu ku mugaragaro nyuma yaho haci ibintu byinshi bikomeye twese twagiye dukurikirana ishingurwa rya Colonel Gisore Patrick waraguye mu ndege biba ngombwa ko aja gushingurwa iwabo avuka mu karere ka Uvira ico gihe abazalendo na FARDC n'abambari babo barahagurutse barabigwanya
bikomeye. Bashaka gusenya urusengero rwa Kadese, baje gusenya ejo bundi, kwimira abantu, abana biwe n'umuryango we bari baje, inzira yari isigaye bari gucamo yari ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ariko ngo bambuke umupaka, abazalendo bitambika inyuma, babitambika imbere babasubiza inyuma. Ivyo vyaratambutse, bukeye aza gushingurwa ariko bitoroshe, haza gukurikira deployement ya General Gasita, bamwohereza muri Uvira k'umusirikare wa FARDC wikorera, kandi wayikoreraga ivyo bashatse. Ivyo biza kuvaho, baramurwanya, baramwanga abazalendo, birakomera, imyigaragambyo iraba, abanyamurenge basubira kandi kuja mu bihe bikomeye vya calvaire, bitari byoroheye, kugeza ubwo abazalendo basumbije ijambo umukuru w'igihugu Gisegeti, wari wasinye kuri mission ya Gasita Uvira, deployement yiwe, asubirayo mu buryo bwihishe, asubira i Kinshasa. Anashatse gusubira muri ibyo kugira ngo twese twumve ibintu cyo kimwe, dushorerane mu kiganiro. Nyuma yaho Gasita bamwangiye, asubiriye inyuma, nanone ntabwo byarekeye aho. Ku banyamurenge bakomeje guca mu bihe bikomeye, n'abaturage bose muri rusange bawuvira, abazalendo bashira mu bariyeri, barasa, bica uko bashaka, kugeza ubwo abaturage muri rusange bawuvira basabaga yuko AFC M23 twigwaneho babatabara, bagafata umujyi wa Uvira ukaba libere. Urumva ku mpamvu nyine twavuze, kuva mu kwezi mu kwezi kwa kabiri nibwo za Bukavu zafashwe, kugeza ejo bundi mu kwezi kwa 12, nyuma y'amezi menshi, nibwo byabaye ngombwa yuko abaturage bawuvira n'umujyi wa Uvira biba libere. Iyo parcours iratangira bitewe n'ingabo z'abazalendo, FARDC n'abarundi bari hariya muri plaine baguma gushotora ibirindiro bya AFC M23. Turazi muri principe za AFC M23 nuko ahavugira imbunda bagenda bakaja kuzicecekesha. Rero nuko bagiye gucecekesha imbunda aho zavugiraga, kugeza umujyi wa Uvira ubaye libere. Umujyi wa Uvira umaze kuba libere, kuva ku itariki 9-10 z'ukwezi kwa 12 kugeza ejo bundi ku itariki 17-8, diplomasi yakoze ibyayo, isaba AFC ko yasubira inyuma ikalibere umujyi wa Uvira. Intambara zaciye muri diplomasi tugenda tuzikurikirana hirya no hino, ntabwo byari byoroshe, kugeza ubwo AFC yaje kwemera kuva muri uwo mujyi, ariko isaba ko uriya mujyi ukwiriye gusigaramo ingabo. Rero mbere yaho AFC yemeye gukuramo ingabo, isigazamo polisi zo gucungera umutekano w'abaturage, kandi kuva AFC yagera abaturage bose mu moko yose, mu bice byose, mu ngeri zose, bashimye ko babaye libere. Igihe diplomasi zatangiye zo kuvuga ngo umujyi wa Uvira AFC M23 bavemo, twabonye abaturage baorganize imyigaragambyo bashaka kwereka isi uburyo bamerewe neza, babaye libere, nta tarakaseri zihari, nta bwicanyi buhari, nta kepfo ka ruguru, kwibo bifuza yuko AFC M23 yakomeza ikaba hariya muri Uvira. Ariko ku mpamvu za diplomasi byabaye ngombwa ko AFC M23 yiretire muri uwo mujyi, yiretire kuwa gatandatu mw'ijoro. Imaze kwiretira, abaturage bari baraciye muri yo calvaire y'igihe kingana n'amezi 10, bumvise yuko batoshobora gusiporta kuguma muri Uvira ngo abazalendo baze babasangemo. AFC M23 bakiretire, abaturage
ya barasa n'abamuhamagariyemo ariko yagarutse. ya sorry ni umuntu warumpamagariyemo nuko abaturage bumva yuko badatekanye bivanye n'ibyo babonye bari barakorewe n'abazalendo mu gihe c'amezi agera ku 10. biba ngombwa ko bava mu mujyi wa Uvira bakaja mu bice bya Kamanyura. Ubwo ababaye inkwakuzi nibo bashoboye gucika abazalendo, ariko abandi bagiye bagenda nyuma, hari abafatiwe za Murongwe n'ahandi, nibo mwabonye abazalendo bari kubakoraho amapractice yo kwifotoza bari kumwe nabo ngo barabacungerera umutekano, ariko ukibaza nimba babacungerera umutekano kuko batabareka ngo basubire mu mazu yabo bakabajana ahandi hantu baja kubagota ngo no kubacungera umutekano. Uyu munsi twabonye umugabo w'umusaza abazalendo bateye barakubita, ngira mwese mwabonye ku video kiwe kaciye ku mbuga zitandukanye. Abaturage baragenda baja gucumbika mu bice bya Kamanyura, aho bahageze ku cyumweru bahasibye ku wa mbere, bibaye ku wa kabiri ubuyobozi bwa AFC bwabagezeho. Izo nabyo twese twarabikurikiranye. Abaturage basabye ko bifuza ko basubira muri Uvira kandi bagacungererwa umutekano. Mu magambo yahavugiwe yaba kuri Maître Moise Nyarugabo, yavuze ko iwe icyo yobabwira nuko vomye kubaho nabi, vomye kurara nabi, vomye kurya nabi aho kwicwa. Nimba mwaravuye muri Uvira mutinya ko mwugirirwa nabi, abashakaga kubagira nabi bagasanga mwabacitse, bagafata ibyanyu bakabisahura, bagafata amazu n'amashengero n'amashuri n'amabiro yitirirwa ayo mu bwoko bw'Abanyamulenge bakayasenya, nuko bari bababuze. Ariko iyo baza kuhabasanga bari kubagirira nabi bakabica, kandi uko niko kuri. Kuko ibi bibaye muri Uvira gusenyerwa si ubwa mbere bibaye, si ubwa kabiri. 2004 mu ntambara yabaye Bukavu byagenze telke, abantu barasenyewe amazu kuriya y'Abanyamulenge, abari barubatse za Kansayo, Nguba, Muhumba, Nyawera, abo bose barasenyewe nka kuriya Uvira byagenze. Donc icyo nshaka kuvuga niki, abantu ntibafate biriya byabaye muri Uvira nk'ibyatewe na retre ya AFC M23, kuko au plateau hasenywa amazu atabarika, nta AFC M23 yari hari, nta retre yari yabaye. Ni umugambi w'abamayimayi bahinduwe abazalendo na Gisegeti, n'umugambi wa leta ya Kongo yo kuderasine, yo kurandurana imizi icitwa abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane Abatutsi baba mu Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu b'Abanyamulenge. Donc uyu ni umugambi ukomeje, ni continuité, ni uruhererekane bw'ibikorwa by'abazalendo. Mission yabo principale kuva abamayimayi babayeho muri 60, mission yabo principale kwaru kwica no kurandurana imizi icitwa umututsi wese muri Kongo. N'ubu niyo slogan yabo, niyo ndirimbo yabo, nibyo bikorwa byabo bigikomeje kugeza uyu munsi. Ibi tubona none byabayeho kuva, akaba ariyo mpamvu yahagurukije abantu bakavuga ati no trop c'est trop, ibi bintu twabibaye mu gihe kirekire, ibi birakabije. Ifu ko abantu bahaguruka bakagwanya akakarengane, bakagwanya iri vangura ry'ubwoko,
ideologie génocidaire yaje muri Congo ikaba ariho yashinze imizi. Ivyo biragaragara mu maraporo menshi ya UN, nimba ari abantu bizera. Tuzi umunyakenyakazi ushinzwe kurwanya jenoside ku isi, ingendo yakoze muri Congo akalerte isi n'amahanga ko muri Eastern Congo hariho ingengabitekerezo ya jenoside bishoboka kuzabyara jenoside ikorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi muri Congo. Rero muri make ijambo abayobozi babwi d'abord ijambo abaturage rya mbere basabye bahunze muri Uvira bari mu Kamanyura, basabye ko baprotejwa bagasubizwa iwabo, kandi ibyo abayobozi nibyo babijeje. Rero kuri titre y'ikiganiro avuga ngo twikuye muri Uvira, uko niko kuri. Abazalendo ngo baraho bagenda bigamba ngo bayikuyemo AFM 23 ngo kubw'umututu, ariko uko siko kuri. Uko byagenze twese turakuzi, byaciye mu nzira ya diplomasi n'abahuza. Umunsi bizaba ngombwa naho toujours AFM 23 izahisubiza mu rwego rwo gutanga amahoro n'umutekano kuri bose, kuko abazalendo ntibari ya mesure hamwe na FARDC yo kumaintenir umutekano hariya muri Uvira. Ivyo twese twarabikurikiranye ama audio, imfu ziri kuhabera mu buryo byagezaho bakata network mu gace ka Uvira kugira ngo ibihakorerwa, kuko amakuru dufite nuko Amerika iri gushira igitutu gikomeye kuri leta ya Gisegeti kugira ngo wanegosiye usaba yuko mwasubizwa umujyi wa Uvira. Tubisaba AFM 23 irabikora isubira inyuma. Hanyuma reba uburyo mwinjiye muri Uvira n'ibyo muri kuhakorera, ibyo ntabwo ari byo kwihanganira. Uswat leta ikavuga ati n'abazalendo ntibari contrôler. No, nimba abazalendo nimwe mwabahaye imbunda, nimwe mwabaharmye, ni mubakure mu mujyi mutanga amahoro. Nimba kandi mwarabagiza aba reserviste, ni mubashire mu gisirikare cyanyu cya FARDC officiellement, noneho babe contrôle. Ariko iyi kao imeze nk'uku ntabwo yo kwihanganirwa, ntabwo twoyisupport. Rero mu rwego rwo guhisha ibibera muri Uvira, bahitamo gukuraho network kugira ngo isi, donc Uvira isigare mu ndiri y'umwijima aho abantu batabona. Ariko ngo icyo batekereza ngo nuko bari gushakisha uburyo bahasekiriza kugira ngo noneho bazoze kugarura umutekano, babone kugarura network. Rero ngayo nguko niko ibintu bimeze. Rero reka dusaba abantu kuzamuka no kuza kuganira, abantu babohoke. Rero Jenzo no gusubiza ijambo. Urakoze cyane. Twirwaneho guhereza abantu incamake ya situasiyo iri hariya nuko byifashe, ariko reka tugaruke kuri uburyo abaturage babayeho hariya. Iki kintu cya violence, ndagira ngo mbibutse yuko nubwo abaturage bacu bahunzemo hariya muri Uvira, hari umuntu wibaza ngo ese nyuma y'uko bahunze abantu babasenyeye amakanisa bakabasenyera amazu, iyo babageraho bo byari kuba gute? Ndagaruka ku ijambo izi nyangabire amazu tugara, ndagiye numva zikoresha ngo ese abasigaye muri Uvira ngo babayeho gute. Yaba mugenzi wanjye bari yakomojeho, abazalendo bagiye kwifotorezaho. Kiriya ni ukuvuga ngo nyuma y'aho bakuriyeho rezo cyangwa se network, kwari kugira ngo bakavaringe violence ziri gukorerwa abanyamurenge muri Uvira bahasigaye, kugira ngo isi ireke kumenya neza
icyo iyi leta ya Kongo n'abazalendo babo bari gukorera abanyamurenge basigaye muri Uvira. Rero nkaba ngaruka kuri iki kintu, ntabwo ibyabaye ku banyamurenge muri Uvira nta hantu na hamwe bitandukaniye n'ibyo bamazemo imyaka 8. Biriya babasenyeye muri Uvira, iriya violence, kuriya kubirukana, ibyo bakoze mbere mu myaka 8 ishize ku banyamurenge batuye mu misozi miremire nibyo byinshi kurusha ibyo bakoze muri Uvira. Aba bari kwigamba rero ngo bishongora ngo bararwanye noneho bafata Uvira babazalendo, ndagira ngo mbagaranse yuko igihe icyo ari cyo cyose intare za Sarambwe ziryamiye amajanja, igihe icyo ari cyo cyose zo kwisubiza uriya mujyi wa Uvira. Nta kuntu bishoboka, nta nubwo byumvikana. Abantu nimba barubashwe voie diplomatique kugira ngo amahoro abashe kugaruka, umukongomani wese abashe kugira amahoro yisanzura, ariko baza kwiturwa yuko gusenyerwa, kwangazwa, kumeneshwa muri Uvira kw'abanyamurenge aba ariyo nyiturano bituye abari babusabye M23 kuva muri Uvira. Rero nshuti bakunzi bacu, ndagira ngo muzamuke dusharinge kino kiganiro turebere hamwe bafite niye garanti bafite yuko intare za Sarambwe igihe cyose zibishaki batazisubiza umujyi wa Uvira. Ikindi, abaduhiga n'abariya bari muri Uvira bawusigayemo nta mahoro bafite, nta burenganzira bafite nta access bafite ku buzima bw'ibanze bwari bwo bwose, yaba ari amazi, yaba ari kuja guhaha, yaba ari kugira gute. No kuvuga ngo ni abantu nabo bazi ko isaha iyo yose, uhereye kuri iriya video y'uriya musaza mwabonye bakubise bakagira kuriya, n'ibindi byinshi biri gukorerwa hariya muri Uvira, ni ibintu bibabaje cyane. Ariko ngatangazwa n'abantu bavuga ngo ngira ngo mwese mwagiye mubibona ngo abanyamurenge ngo bakorewe deportation. Mwatugarama ibintu muvuga mubanza kubitekerezaho kabiri. Abantu basenye amazu n'amakanisa, ba nyiravyo iyo baje kuhaba hari kubiki. Icyo ni ikintu ndagira ngo twirwana, reka ngusubize mikoro. Kuba noneho uyu munsi hari ikintu AFCM 23 twagiye tubona official zabo hariya mu Kamanyura bakoze, ikintu cyo guhumuriza abaturage bababwira ngo icyangombwa cyari ubuzima bwanyu. Wabyakiriye ute twirwaniho biriya byo kwereka abaturage uburyo sire nubwo withdrawinze muri Uvira, ariko nanone baracyari kumwe nabo, baracyabafite mu nshingano zabo. Niyo mpamvu twavuze ngo isaha iyo yose izi ntare za Sarambwe ndatwirwaneho barashobora kwisubiza umujyi wa Uvira nta mbogamizi bayo. Twirwaneho, reka ngusubize mikoro mu gihe tutarabona abandi bazamuka, ariko nari mbonye umunyamakuru Turino, ndagira ngo naza kutwemerera nawe azamuka dufashe gusesengura iki kintu. Kuba uyu munsi twarikuye muri Uvira, ariko aba bazalendo ndetse na regime ya Kisegeti bakaba bari kwishongora ngo bafashe Uvira. Ntaho twigeze tubona barwana, nta extended nimwe yawe yabaye kugira ngo babashe kuba bakwisubiza umujyi wa Uvira. No kuvuga ngo iyi ni volonté politique ya AFCM 23 yabaye kugira ngo babashe kuva muri Uvira, kugira ngo bumvire voie diplomatique. Reka noneho nakire Turino nawe mfashe gusesengura iyi withdraw ya AFCM 23 muri Uvira, ndetse nuko kwishongora kwizi nyangabira amazu tugara n'abandi bavuga yuko ngo bararwanye kugira ngo aba bazalendo babashe kuba bari muri Uvira. Turino, ndakwakiriye nimba unyumva. Ndakumva Genzo. Reka nguhe ikaze muri iki kiganiro kandi gushimire ku mwanya wawe wongeye kuduha kugira ngo tubashe gusesengurira abantu what's going on there. Urakoze. Reka nkuramutse ndaramutse na co-host twirwaneho n'abandi bose bari muri audience hano. Shimire ko uje ufungura kuba ngo tube nk'abaganira. Mu by'ukuri
iki ni ikintu kigize iminsi kivugwaho n'abantu batavugaho rumwe, abandi bakivuga uko biboneye, ariko mu by'ukuri njyewe nko ku giti cyanjye ntabwo byantunguye, kubera yuko murabona AFC M23 twirwaneho bamara gufata uriya mujyi wa Uvira. Mu minsi mikeya cyane batangaje ko bagiye kuvamo bagasigamo igipolisi, ndetse basaba amahanga ko bashobora gusigamo, bashobora kuzanamo ingabo ziri netre cyangwa se zidafite aho zibogamiye, ingabo z'amahanga. Hanyuma biza gusa nk'ibicecetse, abantu basa nk'ababyibagiwe, ndetse twabikoreye n'amaspace abantu bavuga biragenda gute. Twagiye tubona n'ama video bavamo, tubona abapolisi binjiramo, ariko biranga mu minsi mike kandi tubona bavuyemo ku bushake bwabo. Twabonye Lawrence Kanyuka aja mu muhanda akora itangazo. Mu by'ukuri ntabwo abantu babivuzeho rumwe, ariko mwibuke kandi musubize amaso inyuma, mwibuke ko ibi ngibi mu by'ukuri byari byavuzwe mu gihe bari bafashe uriya mujyi, ndetse leta sawa. Sorry, mwari mukinyumva? turakumva 5 kuri 5. Mwibuke ko uriya mujyi wa Uvira bawufashe, amasezerano yamaze gusinywa amasezerano yamaze gusinywa na leta y'u Rwanda, ndetse muri Washington DC na leta ya Kinshasa, ko hari ibyo bagomba kumvikanaho muri sekirite y'uburasirazuba bwa Kongo. Abizi yuko ntitubikije ku ruhande, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo interahamwe zivamo zigatera u Rwanda, kandi mu mugambi rero wihishe mwabonye muri ya ntambara ya Goma ko barasaga no mu Rwanda. Mu magambo ya Gisegeti yavuze ko gahunda ye ari ukurasa Kigali. Mu magambo ya Ndayishimiye yavuze ko azatiza umurindi w'abanyarwanda bari kontre n'u Rwanda, cyangwa se abanzi b'u Rwanda bakarasa u Rwanda. Iriya ntambara rero abantu bajya bibesha bakavuga ngo ntiri mu Rwanda, rurimo, kuko bariya bazi b'u Rwanda arizo nterahamwe, aribo Neva, ari na Kisegeti, n'abanzi b'u Rwanda kuko babise abanzi b'u Rwanda. Nabo bari kurwana ku ruhande rwa Kongo no muri politiki ya Kongo n'u Burundi kugira ngo batere u Rwanda, kandi bararuteye, barashiye ibisasu. Mwabonye ko byafashe. Reke homba imbarese mvuge ku masezerano yari Doha. Amasezerano yari Doha engagingagamo M23, akazamo na leta ya Kongo. Muribuka ko leta ya Kongo, umukuru w'igihugu wa Kongo yari yaravuze ko atazigera anegosia n'abateroriste, anegosia nabo yise ba Pante, niba ari Pante, ati ntazigera na rimwe. Ariko kubera imbaraga za politike kandi no kubera imbaraga za koze, yageze harabisaba, biraba amasezerano Doha, wabone ari gutsindwa abivamo. Ariko ari amasezerano, impamvu rero bavuye muri Uvira nuko umukuru w'igihugu cya Amerika, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yavuze ati ibintu byose bihagarare, gufata imijyi bihagarare, intambara zibe zihagaze, babanze bashire mu ngiro aya masezerano ture ko agarura amahoro. Ubwo M23 yari ifitiye gahunda yayo, ibikubisa Uvira. Rero Perezida Trump amaze kubona yuko basa nkaho bamusuzuguye, we niko bivugwa, avuga ati kubera iki twashizeho iteka cyangwa twashize amasezerano mwarangiza mukajya gufata umujyi wa Uvira? Mugaruke rero aho mwari muri kugira ngo mubahirize amasezerano. Urabona ko yagiye mu ma operation menshi, cyangwa yagiye mu bintu byinshi, abanza kujya gufata uriya perezida mugenzi we yari muri ayo ma operation. Bisa nkaho abantu bibavuye mu mutwe, bisa nkaho bicecetse. Aho yiburukiye agarutse niko gusanga Kongo yayikuye mu masezerano ya Katari, ikuye mu masezerano ya Doha, amasezerano iyajanye i Rwanda. Kandi bageze baricara bati murarebaga ko M23 ntiyigeze yubahiriza ya masezerano. Ni wenda baramubajije ati niki gituma
kubungabunza amasezerano agira ngo nabyo twabikoreye space avuga ko na M23 wamuvuga ko yubahiriza ibyo twavuze dore yafashe Buvira kandi hari hamaze kuvuga ngo ta conquête cyangwa se ta gusubira kurekipera ahantu cyangwa se kuhafata. Trump wabavuga ko yahise yohereza urwandiko rwihuse ultimatum iri extraordinaire yikubagaho ati mbahaye amasaha ya mwe mwavuye muri Uvira. M23 kuko yari ibyiteguye n'ubundi kuva na mbere niko rero kuvuga ati reka noneho umwana yahaye arira ngo aririra urwembe urarumuhakikata reka tuve muri Uvira kugira ngo amahoro abe turebe ko duhesa ikinyoma cya Gisegeti niko gusubira inyuma ntawabarashe ntawabashizeho hoji na leta ya Kongo yewe numfishe mu yavuga ngo tibazi impamvu ye M23 yikuye hari sivyo ko ari kwigiza nkana ariko impamvu yabivuze gutyo nuko taruhare rwa Kongo cyane ku gitutu cya Kongo nta mbaraga zayo bakoresheje ta negotiation ya Kongo ahubwo ni imbaraga z'amahanga nyine kuko tubivuga kubera ko yari mirabunga cyangwa ibasha ariyo yari iri hagati ishaka amahoro kwa ngo irebe abubahiriza batubahiriza. M23 rero ihavuye abariya rero niba hari abantu bazareba National Geography bira bintu by'amapa hari igihe inzovu hari igihe intare izikora umuhigo yamara guhiga yamara gufatisha twahaye na utwo bita impyisi mu Kinyarwanda niba ari zo mpyisi iwacu twazitaga imbwebwe ngira ngo tukaza tuza dushamura wahise ugira ngo nitwaye natwisutse muri Uvira batangira ibikorwa byabo z'ububwazo kwica kurasa ndetse yewe mwarabibonye ibyo si ibyo mbabwira batangira imirimo yabo ari nawo mutego ukomeye noneho uyu munsi uri buze kubahukana niba amahanga atagiye guhumiriza ngo yirengagize usibye ko uyu munsi twakurikiranye